Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kembali lagi nih Atrok 86 Baraya. Kita menelusuri lagi Baraya, menelusuri kampung lagi Baraya. Kampung namanya kampungnya Simpang Radug, Simpang Radug Baraya. Kita lihat aktivitas warganya Baraya. Terus ikuti Baraya Atrok 86 biar gak tinggalin video selanjutnya Baraya. Nah, Bu, Pak, sehat Pak? Kami ya teh lemur naon Pak? Radug. Simpang Radug. Simpang Radug. Nah, namanya pada di video Pak. Biasa kan? Itu Pak. Oh Pak, apa itu? Assalamualaikum Pak. Hiring di video Pak Pak. Iya Pak. Dia kanggo kana YouTube Pak. Aya. 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 Ke tempona YouTube. Tempona YouTube. Aya Radug ke na YouTube. Atrok Oh, dapat. itu cuma itu mah ke video. Jahat itu. YouTube-na Pak Atrok 8 genep Pak. Atrok 8 genep. Oh, tenang ha. Jadi tinggal abi ha. Tinggal subscribe ya. Radug cina video. Iya mah. Ai kieu mah geus teu aneh, aya video mah beda deui. Oh iya, ieu kumaha tah anu nanggung tuh. Ganteng jangan. Oh iya aduh. Tuh, begitu. Lagi makan Baraya. Atrok dapat genap. Mohon Pak. Lagi makan Baraya. Lagi istirahat Baraya. Bapaknya Makan siang. makan siang Baraya. Bukan dia yang terus tua. Ya wis semangat. Kamu speed gitu banyak.
si teteh beli rajin. Kabeh teh. Banyak suka. Bayarannya. Oke, Pak. Ya. Biasaan teteh. Begitu daerah Maon, Pak? Gadung. Air teras teka itu kata lemur naon itu? Oh, biasa jalan dia, Un. Oh, kayak itu mah nguriling aja. Dia mau motong. Motong di Banten, Nak. Kan? Abi ti Garut. Mun. Begitu caket atunya. Ka mana? Oh. Oh, anu di Tongo. Enakeun pemandanganna, Pak. Kadungora.
Tunggu ngawak dulu, pemotoran pemandangan. Oh. Ini walungan dari ini. Tunggu. Ya kesik teh paling teh dia nya. Nagak dia mah Oh. tarungna. Aya pintuan, Oh, nya. hoyong ke si aing horor geus gitu. Oh. Jadi buka mah pintu teh aya kayak kieu. Kayaknya. Lamun kita lihat alif.